Êvar baş temaşevanên hêja em cardinê ji bo bernameyek panorama çarpelê em bi hev rane. Ez hêvî dikim ku em demeke berhemdar bi hev re derbas bikin. Mêvanê minî vê heftiyê rêzdar Wahîd Aba cîgirê serokê giştiyê Pakê ye. Kek Wahîd tu bi xêr hatî sersera serçavan hatî. Afere deves spas. Belê beriya ku em derbasî mijarên xwe bibin ka ez dixwazim ku çend gotin li ser şehîdkirina pêşewa Qazî Mihemed û hevalên wî bibêjim. Serokê Komara Kurdistanê pêşewa Qazî Mihemed û hevalên xwe roja sî û yekê vê mehê sî û yekê Adarê li bajarê Mehebateya Rojhilatê Kurdistanê li meydana Çarçirayê hatin darvekirin. Em wî û hevalê wî bi giramî bibîrtînin. Ew ê gelê Kurdistanê ticcar wana şehîdên xwe ji bîr neke û wê gelê Kurdistanê ti carî wesiyet û şîretên pêşewa Qazî Mihemed jî ew ê ji bîr neke, wê her diriya wan da bimeşe bila serê miletê Kurd sax be û ew ê her di tekoşîna me da bijîn. Belê kek Wahîd tu dixwazî tiştek bêjî di derbarê pêşewa Qazî Mihemed da? Pêşewa Qazî Mihemed wexta Mehebat yani em bêjî Komara Mehebat ava kir ji çar perçên Kurdistanê nûner li wê dira bûn. Yani gotibû ki Kurdistan yeke ne çar e. Divê em vêya her di bîra me de be û Qazî her vê di tekoşîna me de bijî. Spas. Belê wexta ku behsa Qazî Mihemed tê kirin bi rastî gelek tişt dikevin bîra me re lê belê tiştek heye ez qet wî ji bîr nakim. Divê wexta ku dijminê we pêçiya xwe li hingiv xist û hinkî hingiv anî ku têke devê we bizanibin ku di pêçiya wî bi zehîr e ew dixwaze ku we bikujin haya we bira ji we hebe ticcar bi weriya xwe bi dijminê xwe neynin. Xwedê wan birah bikereme xuşake. Belê em beriya ku em derbasî mijarên xwe bibin ka em sernivîsê xwe binêrin hevalên teknîkê bira sernivîsa bînin ser ekranê. Belê temaşevanên hêja mijara me yekem hilbijartin in. Yani hilbijartirên çardeyê Gulanê û helwesta aliyên siyasî yên Kurd û Kurdistaniyan. Wek ku hûn dizanin roja çardeyê Gulanê him hilbijartinên serokkomariyê him jî yên parlamentoyê hene li Tirkiyê tên çêkirin. Di hilbijartinên serokkomariyê da çar namzet hene. Recep Tayyip Erdoğan yek jê, yek Kemal Kılıçdaroğlu ye. Recep Tayyip Erdoğan berbijêrê em bêjin
اتفاق جمهوره كمال قلجدارولي اتفاق ملته سینان اوغان اتفاق آتا جرادبین و محرم اینجا جی سروک پارتیا مملکت اوان هر چرا جی دگرن کک واحد لگوری جنابته روشابان هر چرا کی جانه اوید تورا یکم دا کس کار بکه آننا لسروی هنکی ام دیترین تا از مرافت کم belki yani em bêjin ki divê hilbijartinê ya rayedarên yani denkderên Kurd wek mifteyê ne kilîtekin kîjan alî yani aliyên cumhur aliyên em bêjin ki du grûpên sereke heye Tifaka Millet Tifaka Cumhur yani yên her duyê dinê yani yek ya ultra nijadperestin ya Tifaka Ata û yê dinê jî yani em bêjin ki wek em bêjin ki Tifaka Cumhur di binî de piştgirî da ki 100,000 rayî çê bibe lewra rayeke wê bistîne em bêjin ki wê ji Tifaka Millet bistîne bu mantıqê ew em bêjin ki ji bo namzetiya Serokkomar 100,000 ray yani imza pêwîst bû bûyê hawî derbas bû lê yani du namzetên sereke hene Tifaka Cumhur û Tifaka Millet niha her du jî li dora çelê çel û du çel û pênc yani divî navbêne de derin û tên Kurd berê xwe bidin kîjan alî wê ew alî qezeş bike lê belê her du alî jî di mesela Kurd û Kurdistanê de wek hema wek hevdû difikirin yani em bêjin ki erê Erdogan wexta hat ser hukm çend salên pêşiyê de hinek reform çêkirin hin tişt çêkirin lê ev heft salên dawiyê de vekirî eşkere ser dijminayîtiya Kurda siyaseta xwe dimeşîne ne hewl li Bakurê Kurdistan li her çarparçeyê Kurdistanê bi vî rengî şerrekî didomîne lê em bibêjin ki opozisyona wî muxalefeta wî ji wî kêmtir e na di aynê wextê de ew jî yani wek em bêjin ki Kurda her du alî jî Kurda wek terorîst nîşan didin mafên Kurda jî dibên wek kolera û nizanim çi xwe dûrî van tişta dihêdin yani em bêjin ki her tim xwe dûrî Kurdan dihêdin ji bo ke em bêjin ki Kurda wek krîmînal didin xuya kirin lê diviya bû ki Kurda jî wek terefên sisiya wek terefên Kurda bloka Kurdiya ava bikirane ki tesîrek li hilbijartina bikirana yani em bêjin ki ji bo serokkomariya têketana bazarê bigotana em di serokkomarî de em ê piştgirî vê tifaqê bikin hûn ji bo Kurda çi didin lê aliyên ke em bêjin ki ser navê yani Kurda di parlamentoyê de bû yani partiya gelan yên wana namzetê komariya nîşan nedan ve veya jî zimnî yani tifaqek ne tifaq zimnî piştgiriyek ya Tifaka Millet dikin lewra di Tifaka Ked û Azadiyê de him partî vekirî piştgiriya Kiliçdaroglu yani Tifaka Millet dikin hinek jî dibêjin em divê dûrî her du
اتفاق أجيبن جبوا بيجي وقت بيدنگ مانگو ام نامزد سروکوماری در ناخن كك ببرنگی وحيد از دخوازم تكم نابري از بيجم چند مهبري رزدار احمد ترك چند مهبري بوها گو امي يعني كو اگر قلشداروغلو ببه نامزد ام كرد امي پشتگیریاوی بکن افتوی واتای کو چند مهبري شخو HDP ji boî Kemal Kılıçdaroğlu amade bû ku piştgiriyawî bike. Îcar ewlê gotin ew ê Kemal Kılıçdaroğlu ew ê here HDP ziyareta wan bike. Lê paşiyê li meclisê bi wan re hilbijartinek çê yanî hevdîtinek çêkir û di paşiya wî da jî gotin ku pirsa Kurd ew ê di meclîsa Tirkiye da di parlamentoya Tirkiye da bête çareserkirin. Ez dixwazim di vî warî da jî ez dîtinên cenabê te bibîzim. Yani hûn dizanin berê we got ki yani hat di civatê de hat gotin di 18 Adarê de ve Kılıçdaroğlu here HDP ziyaret bike. Lê ya nijadperestên Tirka gotin 18 Adarê wek bêjin ki şerê Çanakkale dest pê kiriye û nizanim Çanakkale û nizanim vana dixwazin yani Tirkiyetî ji holê rakin nizanim çi dibêjin ya wek mehelle baskısî çêkirin Kılıçdaroğlu ji HDP jî dev ji vê havê berdi yani vê rojê berdin gotin programa me û nizanim çi paşê li meclisê hevdîtin. Di vê yadê jî ba amin HDP aks guheran. Çawa aks guheran heya niha HDP digot ki cê çareserî adresa çareserî ya İmraliye ya Kandilê. Lê belê vê carê ew jî hat ser xeta CHP. CHP çend sale dibe cê çareseriya tevdên çareseriya meclîs e. O HDP jî êdî di meclîsê de yani bi vê hevdîtinê de got cê çareseriya pirsa Kurd meclîs e. û li meclîsê ji bo ku em bêjin ki bertekên nijadperestên di nav İttifaqa Millet û derveyî wan bertek zêde neyên nîşandan li meclîsê hevdîtin û yani piştî em bêjin ki hevdîtinê jî wexta em preskonferansa wan dinêrin tiştek li ser Kurda pirsgirêka Kurda tiştek nehat gotin. Gotin ki wek tevdên pirsgirêka Kurd jî cê çareseriyê meclîs e. Lê em bi xwe zanin ki em bêjin ki cê pirsgirêka netewa li tu dinyayê ne meclîs e. Temsîlkarên her du netewa wê werin cem hevdû li ser esasa levdû bikin lê belê cê ke em bêjin ki yên onayê yên tesdîqê meclîs e. Ne pirsgirî çareserkirin ne meclîs e. Di meclîsa tu pirsgirêkên netewakê netewa nehatiye çareserkirin. Pek Henefî dengê dibe pek Henefî dengê te nayê berê
كاك واحد نظام دنجيم تيتا نايتا او كابدا جانا او كشيدوه د انترنت امدا اما د روشه وهذا تكاري بردوام بكي كرم که دویکو کردا کک واحد دویکو کردا چی بکرا کردا چی بکرا دوی yani beri hilbijartina نظام دنگهات Kurdistani ittifaqı Kurdistani çe bikrane ittifaqı Kurdistani yani Kurdistani tebde bahatana cemevdu Partiye Kurdistani o paşe bloka Kurda çe bahata çekirin ki tesirek le hilbijartina bahata kira بلوکا کردا یا جبو هلبجارتنا هبا يعني ادبیم جعلی که اتفاق کردستانی و باتفاق کردستانی و بداخواز ملت کردین عاجل بلوکا کردی باهاتا چیکرن و تسیرک مزن لهلبجارتنا باهاتا کرن لی بله ابیا نهات کرن چما نهات کرن yani em bêje ki Kurdên Bakurên Kurdistanê di serî de Kurdistaniyê Partiyên Kurdistanê û yên Kurda Partiyên Kurda di wî havî de di mesela hilbijartina de serê wan hepkî em bêjin ki bela wela ye yani nebêjim gêje di hin mesela de wek hebdû nayê fikiran lê vê belawelabûna Kurda Kurdistaniya her tim em bêjin ki erê Kurd yani iktidara têk û hikûmeta dadixin hikûmetê nû tînin lê ji bo Kurda tiştek nabe îro jî em bêjin ki li Bakurê Kurdistanê çardê gulanê de hilbijartina de werxuyaniyeke vê ev hikûmet wê here lê belê yani wê bi destê Kurda here lê belê di hilbijartinê de ji bo Kurda destkeftiyek werxuyaniyeke tune lewra wexta Kurd tebde li ser hevdû bin û li ser ji bo mafên xwe netewî di holê de bin, di kadê de bin, xwestinê wan li ser wan daxwazê wan netewî ba wê hin tişt bi dest xistana. Lê belê niha bes mesela ziman de hema bêjin ki tevdên partiya li ser wê lehevdû dikin ji xeynî wê mesela nasnamê de him meselên dinê de bi rastî xwestinên Kurda divan hilbijartina de nedrojeve. Belê. Biya te kek wahîd. Sebebê ku nedrojevê daye çi ye? Yani Partiyên Kurdistanê erka xwe bicînanîn yan hebûna HDP dibe asteng mesele çi ye? Ez dixwazim di wî warî de jî tu çend gotina bêjî. Yani tevde ne em bêjin ki lê divê yani em bêjin ki berî hilbijartina Partiyên Kurdistanî tifaqek xwe ji bo xwestinên netewî bahata çêkirin. Yani em bêjin ki pak wek em bêjin ki gelek hewlên me çêbûn. Berî em bêjin ki hîjda Pak PSK Hereketa Azadî Partî Demokratîk Kurdistanê Tirkiye Partî Demokratîk Kurdistan Bakur me hewlek çêkir İttifaqa Kurdistanî me çêkir û nizanim çi paşê ev HDP müdaxele kir çend kes ji vê veqetiyan paşê dîsa
ام بیژن که 2020 دا ایسا حولک پارتی آزادی کردستان چه بو ام پنج قولی مدست پیکر اویا داکت ام بیژن که نها پاک پسکه و تبگر به هفتور حرکت دکت لی پاک و پسکه تبگر نتنه yani Hakparji Partiya Kurdistanê yên dinê jî ji bo daxwazên milletê xwe got dibe em bihatana em bibane yekdeng. Lê em bêjin ki ji ber gelek sedema ev nehat çê. Me paşê me got ki yani em bêjin ki du merhele ji bo ku em müdaxeleyê pêvajoyê bikin. Ne hew pêvajoya mesele ne hew pêvajoya em bêjin ki hilbijartina ye jî. Piştî hilbijartina jî divê Kurd li ser hevdû bûn û müdaxeleyê pêvajoyê nû bikin. Pêvajoya nû çi ye? Lewra niha Tifaka Cumhur jî dibêje em bêjin ki em ê Makazagonê biguherînin ya millet jî dibê em ê Makazagonê biguherînin. Di vê guhertînê de divê Kurd aktor bin, ne faktor bin. Aktor bin û daxwazên xwe têxin Makazagonê. û wek wî hawî hereket bikin. Lê belê ji ber em bêjin ki tiştên biçûk Kurd bela wela dibin. Yani herkes ber aliyê xwe de dikişîne û wî hawî yani em êdî tesîrê li pêvajoyê em kêm pêvajoyek em bêjin kêm dikin. Yani em bêjin ki wek Partiya Azadiya Kurdistanê me di kongreya xwe didiya de me got ki talebên acîlê milletên Kurd dibe em têxin pêvajoyê. Îro yani em wek Partiya Azadiya Kurdistanê bi vê hemla xwe em hema em bêjin ki em serkeftîne. Çawa serkeftîne? Îro em bêjin ki mesela ziman ki em bêjin ki 10-12 sala mehbûd mesela ziman me kiribû ya sereke hîn em bêjin ki 2018 piştî ke hilbijartinê 18 derbas bû me got em li ser siyaseta Kurda li hevdû nakin lê belê Kurd dibe em ê werin wê mijarê kek wehîd em ê werin wê mijarê ew jî mijarek me îro di rojevê de be talebên Kurda em bêjin ki tevdên partiya li hin ser hin tişta çîk dikin ev jî em bêjin ki bi hewla û bi daxwazên Partiya Azadiya Kurdistanê van tişta çê dibin. Lê çi mixabin wehîd ez dixwazim têkevin navberê ez dixwazim têkevin navberê ez dixwazim em werin ser ev xeta serekek û li Bakurê Kurdistanê xurte û divê ez partiyek Tirkiyeyî me lê belê milletê Kurd her dengê xwe didin wana û wana wek partiyek Kurd dibînin. HDP ku vê gavê biye partiya çep û kesk. Îcar îro partiya çep û kesk deklarasyona xwe hilbijartina ew kir belav kir. Nizanim cenabê te wê deklarasyonê hinkî te lê nêrt lê nenêrt te nizanim gelo te lê nêrt be ez dixwazim te hinekî wê deklarasyonê binirxînî. Yani zaten em bêjin ki ruhên deklarasyonê ruhê Tirkiyeyîbûnê ye. Yani em bêjin ki di paca Tirkiyeyîbûnê li meselên Tirkiyeyê de erê yani em bêjin ki mesela ziman li wê de jî yani em bêjin ki baş hatiye nirxandin zimanê Kurdî dibe bibe zimanê ferwî bibe zimanê perwerde bi şermok be jî em bêjin ki di mesela nasnamê de jî gotin nasnameya Kurdî bibe
ام بيجي وك تبدا الناصنامه قال تركيا تبدا وقتها بيتشيف يعني بشرموكي مثلا ناصنامه جي خصنا ام بيجي ديكلاراسيون اخوه لي روحي ديكلاراسيون نرى روحي كي ام بيجي لباجا كردال مثلا روحي ديكلاراسيون روحي تركيا بيبوني يعني ام بيجن كي نتوا ديمقراطيك ولا تهبش ابد اري يعني ام مسا بيجن كي ولا تهبش و يعني هري نقطة نتوا هري بيش مثلا فرسا كرد بوا كبير و ين ام بيجن كي نرخن ناف نتويه يعني هري بيش قابا هري بيش اوا يعني ام بيجن اري كي كك وحيد دبيجن ام برسا كرد او السر اساسي ام بيجن هب ولاتين وكهف اصلا او وكب بي چاره سرکرین اري او بي چاره سرکرین اندی کامه چقاس بن وكهف انا زانم تجم دريشتري اشتا دريشتري من بتشوف من وكهف بله از دخوازم تشتكي از پر براق دكم از دخوازم ويجي ديتنا جناب تاهين بكم وك كوتي زانين هفجينا طاهر الچي بو نامزت CHP يعني نبويه لي مراجعات كريه وبكلشدارو راجي هبديتنا كر وقال لك كردين مجي لسر مديا جواكي براستي تشتي نخوش كرن يعني هن قوتنان او كرن فلان دوی واردات ايش بيجي دبيجن وقتا ام بيجن كي ملا نظام تشبك جماعات تشتك وقتا ريا تو ريا ام بيجن كي بارتيين سيستميين تو بشكريا خو وقت بارتيه بديوان و درو دورات پیشیاته یعنی تو وان آدرس نشان بدی و درو دورات پیشیاته هرن هنتشتا بکن براستی دویا بو ام بیجن که alternatifa HDP partiyen Kurdavan yani ام بیجن که جدولا Türkan elçi bütçüya CHP aciz bu yani HDP tişteki دویا bütçüya partiyen Kurdistaniya لی چو پارتیک ام بجن که سیستمه یعنی بیا نایه و معنی که یعنی بی مافی ناده هدپیه ددمه ام کارم ببیجن ام پارتیین کردستانی ام ما کاربو تهم بیز بکراته کاربو دنام بده تو جبو پارلمنتری چو ویدرا یعنی ام مافی ما هیا لی بلی مافین ين كخو هدفي حسكن ووك السوشيال ميديا خاصة ليش بكن يعني وبخو يعني آغي وأحمد آغاقو از أمي قلشتار أغلي أمي بشكرياوي بكن أبجي شوية جاب قلشتار أغلي هم قلشتار أغلي بشكرياوي بشكريا قلشتار أغلي بكن أبجي شوية جاب قلشتار أغلي يعني تو فرقا و ترنه لی بله جوو کرده دوی فرقه با یعنی ده پارتین سیستمی ده پارتین ترکا سیاست کرن و ده پارتین کرده ده سیاست کرن دوی فرقا وان هر هوا بله كك واحد دوی مجاره دا هری داوی گلو پارتیا آزادیا کردستان اوید هلبجارتن آندا چه هلوست دینه و چکر و چه دکن کرم که اموک پارتی آزادیا کردستان ده ام بیجن که ام ده مثلا هلبجارتن آده ام نوک ام بیجن که ریبرین پارتی بریاره ام جتبه اندام خو آلیگرین خو دپرسن
ام بهبدوره يعني وقت نوك بارتيه كم بيجي مركزي ام حركت كن تبدي بنجيه خو ام تبرسن ام تشبكن alternatif ابن ليه يعني اسكارم ببيجم كي ده هالبجارتنا تبدين هالبجارتنا ده پارتی آزادی کردستان هلبستک به هی هلبسته به چه هلبستا پارتی آزادی کردستان چیه دبی پارتی آزادی کردستان هر دبی پرنسیب مهنه پرنسیب چنه پرنسیب نتوی yani Parti Azadiya Kurdistanê dibêje ki tiştê em bêjin ki netewa min zararê nebîne û daxwazê netewa xwe ez dikim. Ji wî tiştî em gav paştê navêjin. Yani çi di menfaetê Kurd û Kurdistaniya de be Partiya Azadiya Kurdistan veya dike. Ne ji bo kursiya ne ji bo menfaetê din. Yani li ser prensîbên Kurd û Kurdistanî diye li hilbijartina dinêre. Eger menfaeta Kurd û Kurdistaniya di çi hebe wî hawî hereket dike. Em divê hilbijartinê de jî ser wî esasî dimeşin. Yani em dîsa divê prensîbê me em dîsa divê menfaetên Kurd û Kurdistaniya lê em bêje ki yani em heya niha jî wek fermî me tu biryarên ke em ê veya bikin na hîn gengeşî di nav partiya me de heye em ê çi bikin bi çi hawî formüle bikin di wî hawî de lê belê yani tiştekî esasî heye em wek Partiya Azadiya Kurdistanê tu carî li dijî menfaetên Kurd û Kurdistaniyan hereket nakin û di hilbijartina de ji bo tiştekî yani wek bertîlên şexsî wek partiya jî em hereket nakin. Veya de em bêje em rahetin yani. Belê. Bi hêviya ku Partiya Azadiya Kurdistanê biryarek li gor netewa miletê Kurd bigire û înşallah miletê Kurd di vê hilbijartinê da hilbijartinê wek ji bo tekoşîna xwe li dijî dagirkeriyê wek amûrekî bikarbîne ne ku qîbla miletê Kurd bikin Enqere ez di wê hêviyê de me berê niha em tên mijara xwe didiya mijara me didiya erdhej weke ku cenabê te jî pê dizane di şeşê Sibatê da yani çiqa derbas bûye mehekû û hema bêje nêzî dimexiye neqediye lê belê pênc şeş roma ji heft roma heftekî dinê dimehê erdhejê diqede erdhejek çêbû lê di erdhej çêbû ne yek çêbû yek bi heft pîle şeş bû yek jî heft pîle çar bû ya ewil bi şev saet berdestê sibê saet derdora çar û tiştekî da li pazarcıqê û alê Nûrdaxê ku dibêjin nizam navê wî Kurdî vêga nayê bîra min Çiyayê Kurd û Çiyayê Kurd û İslahiye navend yek ji ew derbû a dinê jî navend Elbistan bû ew jî încar hema piştî wê navê rojê înca çêbû yanî tişkî wisa ecêb çêbû du erdhejên mezin heft û çar û heft û şeş wisa ne hindike çêbû û bi deh hezaran însan jiyana xwe ji dest dan li gorî amarên fermî hejmara miriyan ji pêncî hezarî derbas bûye ew amarên fermî ne çiqa rast ne nizanim çendeha ji bo ku belavkirina alîkariyê ez jî çûm Semsûrê
لوري يكي سم سوري تقول نا والله تقول لسم سوري 5000 انسان جيانا كردستانه اندي چقاراسته tabi مرو نزانه لي از دکارم چه جتا پرسم از وی بیجم شترا گلو هون پشتی اردهجه آبوریا ترکیه شخو تکچوی بو هنکی دیجی تکچو تی چه بیجیج بوی آبوریا ترکیه و اردهجه yani em bêjin ki bi rastî erdhej yani li 11 bajarên Kurdistana Bakur û Tirkiye xist. Ji bana 8 bajar yê Kurda bû. بله û em li Rojava Kurdistanê jê yani em Efrîn bêjin jî ew jî dîsa yên yani em bêjin ki mintiqa Kurda daha bêhtir li Rojavayê Kurdistanê jî zirar dîtin. Bi rastî em bêjin ki ev 2 salên dawî Tirkiye di warên aboriyê de qeyranek mezin yani enflasyonên pir bilind û em bêjin ki bi her havê problem bû. Divê erdhejê jî ev em bêjin ki bû çend qat yani em bêjin ki erdhej ne hev bajarek 11 bajar aboriya 11 bajara bin pê kir. Yani 11 bajar bi hevdû re xerab bûn. û em bêjin ki belkî te jî dît Semsûr te dît lê em bêjin ki piştî şeşê mehê erdhej çêbû em 10 mehê de em li tevdên cêke erdhej çêbû wek heyetek Partiyên Kurdistanê Pak destekew tevgir em li tevdên wan bajara em geriyan. Me dê yani em bêjin ki bi çi sosretê xerab bû û me li wê dira em bêjin ki êke erdhej di bin erdhejê mabûn li wê dira mabûn em bi wan re peyivî. Bi rastî bi her havî ev erdhej yani em bêjin ki Tirkiye derxist holê. Yani em li yani wek nimûne belkî tu jî zanî hevalkî me li Maraşê di bin kavilên xaniyê xwe de mabû ji wê dira di bin kavil de telefonê malbata xwe dike malbata wî ji Diyarbekir û ji Mersînê diçin bi destên xwe xizmên xwe derdixin yani mervên xwe derdixin. Yani em bêjin ki heftê û 2 saet şûnda heftê û 2 saet şûnda heftê û 2 saet şûnda însanên wê dira yên em bêjin ki Semsûrê Adıyamanê jî yên Meraşê jî yên em bêjin ki Antakyayê jî digotin 2 roj 3 rojê ewilî dewlet tir nebû. شخو منê wî bi pirsiyakek wehîd biya te dewletê wezîfeya kir an na Na çawa na di aliyên aboriyê de jî di aliyên em bêjin ki xelaskirina însana de jî û niha jî dîsa em bêjin ki ji her tiştê em bêjin hikûmeta niha her ji bo alîkarên wan pere qezenc bikin her tiştî dikin. Yani em bêjin ki niha jî wezîfa xwe esasî nakin lê belê ji bo müteahîtên xwe yani îşa derdixin. Weke hûn jî dizanin li Diyarbekirê hûn dizanin ji bo çadira çûbûn ber şitên Dîclê wek konên çadira vedandibûn. Ew ê maliyeta wan 125 milyon lirayê Tirkiye mal bibû lê baranek barî
Vallahi ya vallahi. Vallahi kırın. Yani ev 125 milyon dan müteahhida ve dirasa rast kırın konji kone devleti bu zaten. Yani ev 125 milyon lira badi hava çu. Yani ket النظام هناك بحثك او دوز بكرين حقيوان دا يعني هناك كاس نكو سازي هناك كاس ديفيجن امي مراجعات بكن امي دوزا وي بري بكن كو دولتي كرنا زراري كي دولتي كرنا زراري برا وي بري قربو بكن يعني او دولتك يعني احتياجها ام بجنكي ملتي بتشادرها هبو çadır prot saziye sivil. Yani her tişti de dve ertece devlet sınıfı ma. Le كك واحد دوي واردة لازم تشتكي يعني از سمسوري هن كردين ما دقو دولت زانبو كأم كردن جبو و دسي روجي أولي مداخله تو ایشی نکر اره به بجنو بالا وانجی دکوه کک وحید از دخوازم تشتکی جناب تبرسم نها سروک ریببریا هرما پیشسازیه کودویژن ارگانیزه sanayi bölgesi Diyarbakır اوی beyanek daye diveje ku ev کارن کو اویل دبره اردهجه بین کرن خانی و چه کرن ری و چه کرن چه هبه دبه کو بدن پیشه سازو و متعیدن هرمه او توکی خانیا زو چه که چونکی او علمان می کو گهشتی بون تب خوگهان دبون اینی موانگهان دبو و خوش ایشه غزان بون بکرنا تب وگابه کوچبر بونه چونه دبه کو دولت عجله بکه آن و ام بيجن ابوريا هرمه ارتاجه او بالتمامي تك هره دبيكو دوي وارده دولت بشكيري بدمه او وان احاله وتشتا تبي بدا كار سازن هرمه حتى دبي ام وك هرمه پیش سازی وك organize sanayi bölgesi kodvejin وك ويدري ام آمادنه که ام جوان کارسازن باجار سمسوری مرشه ام وان بینن لدیاربکر جیب بکن جیب بدن وانا آواهی بدن وانا جبوی که کاری خول بری بکن دوی واری دا جهت خوازم چنگوتنا بیجی کرم که هون دزانن yani Baküre Kürdistan'ı sanayiya ve pişesaziya ve tebde lisser keda erzane. Yani em bejin ki bak lisser em bejin tekstile ser keda erzan yani em bejin ki karkerek maliyeta ve İstanbul em 10-15 به Kürdistan 7-8 جبو ویجی صنایعی که زیده پیوسته لکردستان زیده بونه یعنی تکستیل و تشتیدنی لکردستان زیده بونه لی وقتا انسان نمینه او صنایع جنام جبو که انسان به حرم کردستان کوش نبند به پیشی لی بگرتن یعنی چیه دمك زو هرتشت حلببه لورا ام بيجك انسانك هر باشارك دني زارك دست مكتبه بكن ونزانم لغور خو ايشو كارك دني ببينه براحتي بناگر جبو و پیشی املی بگرن که نره باجار مزن نره ام بيجك روجلاتين تركيا لولاتي خو بمينه كك وحيد يعني ام بيجي مثلا تشويق يعني تشتين ك organize sanayi müdürü gotiye ne o tane nabeje yani ام بيجي ticaret odası Seroke ticaret odası Mehmet Kaya ام بيجي جروجا که ارتش چویه
أبي إشارة دبي مالاوان أبابا عاليكاري كي خوش جيدكن أري يعني أو دبيشن كي دبي هر باجار وقت باجارك برا يعني برا شي بكم مثلا ام بيجي تقول ديار بكر ام وقت ام بشكريا سمسوري بكن جبو ام بيجي بشازازيا سمسوري ام لسر نقابه هيله يعني هر باجار برا بوی هاوی باجاره که لسر نگاه بهله اگر ام بيجي که صنایع سر نگاه نمینه وان باجاره ما و يعني ذاتا نهام بيجي که سمسور نفساوي 200-300 بون نهام نمایه 20,000 30,000 لولا لويدرا خاني نمان كك واحد ادخوازم بالا تبكشين يعني برسكدن نها پشتی کو اردهش چه بو تیمن هوارچوینه این باشور کردستانه پیشیا افادا ترکیه گهیشت جیه اردهجه و دیسا وقفا خیرخوازیه یا بارزانی جی دیسا پر زو خوگهان باکور کردستانه اب جی دناف ملت کرد ای باکور کردستانه دا بو جیه کیف خوشیه تیویا چاوا بنرخینی گلو براستی وان ارکه خوی هم انسانی و هم نشتمانی بگانی yani برای وان کردین باکور پیوستیا وان به ام بیجی که کرده باشور بیه کرده باشور هاتن آلیکاریا برای خوی کردین باکور جبیا که خوشتر تشتک ترده لبله ام دزانن که دولتا ترک چکس آستنگی خیرخواز yani وقفا خیرخوازی بارزانی درخست yani ام بیجی که لسمسوری لگلک جیا پیشی لوان گرتن مثلا بیجی که اوان به دمه داوی لسلوپی ام بیجی که جیک چه کربون چه ام ترین کامیونین که جباشور کردستان دهاتن که دمغا خیرخوازی بارزانی لسر قطیه وان هبو وان قطیه گوهراندن و نخواستن که کردین باکور زانبه که کردین باشور یا جی وقفا خیرخوازی بارزانی آلیکاری دکه لی چکرن جی ایدی وقت دبیا نکاربو پیشی لی بگرن ایرو ام بیجن که لمراش جی لإصلاحية جي لأمبيجن كي لسمسورة جي إيدي جي كونين كردين باشور يعني وقفة خيرخوازي بارزاني چه کرنه يعني گنده کن نه چند کن گنده کنا ين وقفة خيرخوازي بارزاني چه کرنه هنه و بيجي كيف خوشن يعني ام بيجي وقت باكور ام كيف خوشن كي كرد ايدي كارن آليكاريا هردو بكن ام نه پیوستیا ما بکسکی دنی تنه ام بخوا کارن برینی خود درمان بکن بله ساعت خوش كك وحيد براستي دكارساتن او هذا وهلوستن بفي رنجي او نتوابوني تشيدك يعني ام خشكو براي هبن ام ان بيشي ام الهوارا هبتين ابيان د سر ملت كرد دا جي خود دگره و هستن نتوابروري بوی واری جی خورد دوه مالاوان آبا او هر بجین و دولت وان جی هر بجی بله ام ورن سر مجارا خوی سسیا وکو گلک تماشاوان مجی زانن کک وحید آبا چواکو جیگره سروکه گشتیه پاکه هر وها بردو که پلاتفورما زمان کردیه جی نها کک واحد چنده هانه سه yani par sema مستای زمان کردی هاتبون گرتن
ئیسار پێنجی هاتگرتن هەفتە و نە هەبوون پێنجی جی هاتگرتن بوون 129 یعنی ئەم بێژن 129 نا تێر ناکە خەزل 500 حەبیب گرتنا 1000 حەبیب گرتنا ئیجار دوی واری داونێ چ بێژن û dîsa platforma zimanê Kurdî diwarê hilbijartinan da hê hetanî îro min ti beyanek wan nedîtiye gelo di wî warî da helwestek we heye anna ez dixwazim li ser vana tu hem agahî bidîme hem jî binirxînî keremke yani îsal em bêjin pêncî mamosteyên Kurdî ektar bûna ve em kêfxweşî li meselê dinerin lê belê em dizanin ki ji ber hilbijartina ye yani ne ji ber hilbijartina ba du mehberê em bêjin ki ji bo dersa bijarte ya Kurdî çi asteng derdixistin lê belê îro pêncî mamostegirtina wan ba me têr nake kêm e lê ev jî gavek e gavek eriniye em baş lê dinerin lê em bêjin ki wek platforma zimanê Kurdî em ji bo hilbijartinên çardên gulanê me xebatek di nav xwe de çêkir me got ki em ê şeşên Nîsanê de veya em bêjin ki bi çapemelî re parve bikin yani çima şeşê Nîsanê me got bira heftê zelalîk çê bibe yani di mesela Serokkomarî de mesela em bêjin ki namzeta de yani em bi Kurtayî em ji tevdên partiyên ke dikevin hilbijartina em dibên êke li Kurdistanê namzetên Kurdistanê divê bi Kurdî zanibin namzetê ke yani ji tevdên partiya re dibên hûn li Kurdistanê namzetên mebûstiyê milletvekiliyê nîşan didin divê namzetê we bi Kurdî zanibin û tevdên partiya re em dibêjin ki evî welata Kurd in û ev der Kurdistan e li Kurdistanê propagandayên xwe bi Kurdî bikin û ji partiyên sîstemê re ki her werdikin yên tên li Diyarbekir tiştên ke xweşa Kurda tê dibêjin û derin aliyên Rojhilatên Tirkiye tiştên din dibêjin em ji partiyên sîstemê re dibêjin tiştêke hûn li vê dira çi dibêjin li Rojhilatên Tirkiye ji vê ya bibêjin bira cidabûn tune be yani em wektê ku tiliya xwe li hunguv û li devê me nedin yani rastiya welatê xwe zanibin rastiya me zanibin û hûn zanibin ki ev ê dira welatekî cuda ye ev ê dira Kurd lê dijîn û zimanê wan heye û mafên wan wek her kesî heye zimanê xwe bikarbînin û em ji tevdên partiya re dibêjin em wek platforma ziman em dibêjin ki bira zimanê Kurdî bibe zimanê perwerde zimanê Kurdî bibe zimanê fermê û saziya zimanê Kurdî bê avakirin çawa saziya zimanê Tirkî heye û ev weke em bêjin ki bi çavê jî ji merkezê bê dayîn neke Kurd bi serê xwe çêkin çawa ev dewlet dibêjin ki dewleta tevdê hemwelatî ye Kurd jî hemwelatiyê vê diran e û zimanekî wan hene çawa bi çav saziya zimanê Tirkî ji merkezê tê dayîn divê saziya zimanê Kurdî jî bê avakirin ev bi çavê ji aliyê merkezê bê dayîn û ji bo partiya jê ke li Kurdistanê propagandaya xwe bi Kurdî bikin bi Kurdî biqîrin yani her tiştê wan bi Kurdî be
جبو که ام بیجن که ایدی هر کس زانبه کرد داخوازا زمان خود کن و دیسا ام جب پارتین ام بیجن که یه ترکیوی را دبیجن که ایک ج دیاربکر دبن نامزد برا ج پارتین خوره ببیجن که جبو زمان کردی به زمان پرورده و زمان فرمی گاو بابیجن نه بس او تنه بابیجن ج پارتین خوره جی ببیجن. بله گلک سپاس کک وحید گلو گوتنین تی داوی چنه گوتنی منی داوی هیویه که هیویا من اوه که ده چاردین ده هلبجارتنین چاردین گلانه به که کرد مافین خوی لباکور کردستانه مافین خوی ین عاجیل به دست بخن او ناسنامه وان ده مکازاگونه وک کرد بین ناسین وک ملتک بین ناسین. بله گلک سپاس کک وحید بله از جی هیوی دکم که ملت کرد لباکور کردستانه همو درفتان بکار بینه هلبجارتن جی وک درفتکی بنیره جبو کو هستن نتوه پروری لباکور کردستانه خورد ببه و ملت کرد بگهیجه مافه خوی بنگهین این سرکه لسر آخا خو بوه دستلات دار جبوی ویانه تبگرن و ویانه تجارج بیر نکن و همو هر وسته اون خو لگور وان ام بیجن هشمندیان بجی بکن بره تماشاوانه نهجا وحید آبا جیگره سروکه گشتیه پاکه او بردب که پلاتفورما زمان کردی ایشه میوانه مبو جبرکو کک وحید بو میوانه من از سپاسیه خو پیشکشی وید کم و جبوکو حتی نوی ساعت والما تماشا کرد از مالاوایی آوجی ددم و حوالین تکنیک جی از دویم مالاوه آوا گلک سپاس بمینن دخیر و خوشیه دا شب باش.